A quick last minute to add on to the program. Opening ceremony, so we thank you for that. Can you guys line up for us here behind the... Naan amal molweni nongke. What a journey it's been. Hier is ons vanaand so baie gesê, so baie beplanning. Gee my ook kans om dankie te sê vir SBD, die executive onder leiding van Pres Benny Brinkhuis. Baie dankie dat julle deur oop staan. Saam kan ons net meer en meer vermag.